Hey DJ, hello Yes, that beat yona yoshe loko nisungula kuyitwa ndveni kuno. Hey DJ, Mayemba iphathi leyo i-reef yeba yi. DJ Koza man. DJ Koza na waka temba sister. Like atawisa ti in and out to ya ka Malamulele na le ku. Na tirhandza. Ne? Oh, swirandzo ku ya ka Malamulele. Alaka yena. No, hi. Seswane yila ku screen ya skanamisa yila la timaka ta Malamulele. Exactly. Hambana na script. Uranda ka Malamulele. Le Ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Ishangani gang shangi. Ndiboni no budget karaku. Alengo nyameli. So yeah, epinyo guys, we aka start lango ka endla mara ya se we screen swa n'wina. Ila hele EVUNANGENI episode 5. Hi le ku tirheni kahle ngopfu. Hey episode 3 and 4 3 and 4. At foot 4 yeah. Episode 4 ativuya a ri na papa pain. Ai na papa pain aye. Maita episode le mzibona yana snippets. Nyana ni vonangi. Mtoko la ko ban rape. Yeah, ko trenda. Info loko nilangisile le episode liya. Yeah. Yivi na mlomo too much. Ka social media. Yeah. Van'wani va ku papa pain va hemba. Va ko veri va hemba. Swin'wana swipuxana swin'wana swa khale swi nga. Ni vone ku va na trend ne. Swi yisa leswi ka sava swi jwana valungu. Swi ti posting ngos ka swi ko. Wa mi lo wa langa rape. Anyika yana emkata ko yoni kuma na valungu. Ivuna ngwishu muwela na. Ximuweli. Wa yo la ta n'wi nyika airtime. Ano nyika airtime. O ntata ku teka swa 2007. A hlanganisa na n'wina mara wa vona that's why ntsale post yaku loko u ri munhu u nga tirhisi mihleketi ya xigege xigege xi komi njhani ana ta vula vito ra xigege ko xi nga i nga tirhisi mihleketi yo koma because u ya teka swi swa 2017 wa ntwisisa u teka swa 2017 u swi hlanganisa na interview leti nga kona just because 8 or 9 years late exactly just because misalo ya wa ka hina and then mina ntikuma ni kha ni interviewa Dr. Joe lava tirhaka swin'we na papa pain lava va nga very close swi hlangana kwini sweswo a swi hlangani a nga na mihleketi ya straight that's why i mihleketi yo koma mihleketi yo ka yi nga humi gedeni okay mihleketi yo ka yi nga humi gedeni a swi easy ku yi tirhisa loko se u ya handle mara anyway info hi le ka episode 5 namuntlha ne hi khomi xiyimbeleri xin'wanyana loko lembe ra ha ku sungula ndzi tsala post yin'wana ya ku ni folisa ti-track leti ti lava ku gaina momentum this year even fika ni siya track yin'wanyana a yi ri ku trendeni va ri tender care ende ni fike ni siya track liya ni vona vanhu vo tala va fika va tsaletela track a ni nga yi tivi mina I don't wanna lie serious I'm telling you a ni nga yi tivi ni vona vanhu vo tala va fika va tsaletela va ku hayi ku na track leyi na yona yi le ku karhateni then I went to YouTube ni fika ni cheka leswi va vula swo ni swi vona okay track leyi ya karhata na artist a ni nga yi tivi mara namuntlha hina yo artist liya kwala EVUNANGENI ene la EVUNANGENI ay abanyisi ne ene ay zondi hohlela la vunanga se loko leswi swi ta pfuna vanhu vo tala ngopfu ku loko kha vula swin'wana va twa nga ri hava zonda ya va zondi kuma ku hi tshamini kha hi ku album ya munhu ya so va ta ku hey hava Luisa mara loko ngoma ya vo yaba a va teki ti-clip for va sala veri yaba why vele you know loko u swi langutisile a wu ton'wini
ku famba ngopfu ku tsutsuma ngopfu mahungu ya ku biha Mo nga endlangi. mo ka ma nga endlangi tani mahungu lama kahle Amakahle. because ti nga ti artist hi nga ti thembendela la Oh, ti tele ngopfu. wa twisisa Ah, yena ya on the moon. ayizondi ohlela Ohlela. se loko hi ku a yi chayi or loko hi ku a yi Ekiyayi. hi ku ya yini swi la ta vula ku na we fane u ya tshama hansi u ti langusa ku why va yisa lava kwa Bok ayibi. And va ko van'wana yi va belaku. Exactly. What is so desa hi ku mavonelo ma hina lama ma tisaka. exactly DJ. Munhu leyi nga na yena ne. Uma tikweni rin'wana. A ri duma nga tiko leriya. Uma ka Magoro. Ri dume hi vele. La jala janiwa hi DJ. kuna tavern yin'wana yi dumile va ri le ka Amamba. mamba Ah! Under na gig ti 30 ta 2000 and I think 2004. Ni vona imhlolo lo miyaka TikTok ka mina ne ni viki vele stage. Ene phela sorry wala ano performa ne. Ane sesila fix ku vanhu lava ni tshama se ni na va cini me DJ. a wu performa Kaza na tinghoma mina na to tinga na a wu performa track leya yiwani anna na mjolo na December. Oh. Na vinyi va weekend. a zo buku wanyana Ni demand. Ni demand. Mabo so no upiwa John wa jala ka n'wina. Ya byobyaniwa mara na hi vanhu hinkwavo na. Ene ni tiva ku na vasati va kona ne. Rhandza vavanuna. Ha? Ku na ku jala ko tala ngopfu le ka Magoro le. Khanyie kunjani? Ni komi njhani? Mfukini. Ka Magoro. Ka Magoro. Yeah, so before I hlupheka hi vulavula hi Magoro va nga wa za va hi zone that especially ta rito. Rito Va ka shaka man rito. Shaka vona xin'wana xa gomo man. Xin'wana xa gomo xa Brame xo ma kwala ka Magoro kwala. Ai kumbe ni nga ni swi ta ku n'wi vona. Xo xincinca byela ka mongo ma hala ka Magoro. Ivi ndzani na ti vona la ina xi loko ni ya DJ ta vuya. Ya ne? So Khanyie i tlherisela ndzhaku man kwele ka Magoro loko se u tswariwa ku uma mutini wa njhani. Ene wena man cause na hi ri Khanyie a hi swi tivi ku ti humesa mxani we Khanyie kumbe wena Khanyie. A swo swa endleka. no. Mara okay hi mehe risiva ka Makhuvele. Ya so vele ni bebuleriwe ka Magoro. Ka hina nto i muti wa kereke kahle ka hina ku na kereke loko ntswariwa mehe Ku na kereke? ku na kereke but then a ya ha ri ka hina Jaratini Street Oh se isukile. a yi ngheneriwa ka n'wina a yi ngheneriwa ka hina khale Ka nga ngheni we. a ku ri mani hayi mani swi tivi mara ve ri sungule kokwani wa minene a ni va tivi swi sungule khale ni nga se beburiwa so loko mi ni beburiwa ni kume ku ri na kereke then but then se a yi shiftini ya kwaleswi swa hi nga kona a yi ti nghenela kwalaya vele so ni munhu loyi ni nga kulela ka Magoro then ni nghena primary ka Magoro high school ni shifte loko ni ya ka grade 10 ni ya Midlands ni ya hetelela ko Midlands leyi nga la Gauteng. yeah Oh, okay. And then DJ, letin'wana ta tikhoma na ku tiva timhaka ta ku wa yimbelela strong ene DJ voice ya wena different. Loko a fika la ni n'wi byele ku ni te ni komba u vulavula ni twa ku hi swona mara hi swona like why uri like u different DJ yimbelele ma kona a ma fani na a dola ku a ni ri ma wrong mara loko mi yingisela xigaza ne ma swi twa ku la i xigaza ma swi twa ku i dola Sandland i man floor i Flora i Khoni like you can tell ku yeah i xigaza yeah. like na line ya vona like ya yelana ku ya ku the voice tinga fani mako ani nga hi munhu wun'we mara ya line ya yelana and then ku va na Khanyie so ku leswi yimbeliwaku ne like ani swi twisisi na mina ku swi twiwa hi ndlela yihi mayimbelelo ma kona na I don't know ku track leya ya mani ya Tender K na vanhu lava nga featureiwa la ba right and they've got like the voice tavo the way va yimbelela ku anything is different everything is different i mani nga ku inspire to kuleni ka mina vela ni ri munhu a rhandza music ka hina vatsongo wa mina a ri na studio so a ni ta pfa ni nghena kwalayani then na mi ni to kahle ni to ni tswariwe na swo se but then mani nga swi voni until ni ze ni nghena studio ni hamba ni recorda ni byeleteriwa ku ngheni ndla so ivi then ni endla then loko ni kha ni kula ni swi vona ku no music na wu rhandza
but then man rhandza ku yingisela R&B na Afro pop. Okay. Ka Xitsonga kumbe ka Xighaza ni ta yingisela artist to fana na Mapele. Until ni discover J John. Oh. Free. Yeah. Okay. Se ivi ku nghena sound ya Xighaza xa ma 2K. Vele me a ni nga ri planning to kahle swa music a ni nga ri planning ta swona so ni nga ze ni swi teka serious so na ku na loko ve a ni ta tshuka ni swi teke serious a ni ta fambela ku hala ka vo Afro pop but then loko se ni discover artist leti ni nga vulavula hi toho se ni ku hayi man ku ri na Xighaza xa ma 2K I think ni nga fita in because a ni swi rhandzi ku ti limita ni nga khandziya beat yin'wana na yin'wana any genre Plus 2K. N'wana yin'wana. yin'wana na yin'wana Getting one on. hambi ko ma bad Bad company. Loko So- nyika ya rock and roll unga kahle nje So loko ku nyika Afrotech u nga yi khandziyi. Hey DJ. Hi loyi munhu. tona munhu ala fi Loko a ala feature mo. No, it's fine. An ali. swa ndleka kanga U ta hamba search DJ. U search di rocker ne. U ta stressa ku loko u ta phone na photo leswi nga swo Yeah. ita kana clip leyiwani aku do you remember this anlo chuwa mara na yi lava feature leya talking about Afro pop and R&B and the likes ne wa n'wi tiva Keke Palmer Yes, I role model ami. okay so ya ndzeli neno ya ku inhwanyana Ya inoya. nga ta ku neno ya kuma ku n'wana wona hayi a ni n'wi tivi ngopfu no swi ni vutomi byi ndlela yin'wana ta ku munhu un'wana na ka ndzi n'wansati no Ah. what's that masiku lama ni ta vuya so why no yan luya Okay, no yan ya man nga n'wi tivi. Na sweswi a no n'wi tivela swo yini but the way ni n'wi tivisaka xiswona ni nga vula ku role model ya mina because hinkwaswo ku hava lexi ni nga xi rhandzeki hi yena ni n'wi tive i khale I think hamba na ha ri primary ku na movie yin'wana ya va ri yini The Joyful Noise kumbe va ri yini lexiwani Let It Shine. Okay. So I act as aba ku Roxanne kwalaya ra yena so ni vone movie liya vela ni nga swi tivi ku na munhu wa so ku na Keke Palmer so loko ni vona movie liyani enoya no sungula la movie yo ni rhandza because a yimbela gospel kwala kerekeni ala tlhelo a ku ri yena a ni swi tivi ku main character but then yeah so ni sungula ku n'wi rhandza noyani luyani se ni sungula ku rhandza na tinghoma letiya ti nga la ka movie liyani Yeah. sungula ku ti secha ni kuma ku wa yimbelela wa actor wa yimbelela so ni ve ni n'wi rhandza na sweswi na n'wi rhandza yeah so that's why ni ku role model I mean one inspire ngopfu so kahle we loko u kula a wu ti rhandzela R&B ne a ni ti rhandzela R&B na Afro Na pop Afropop. loko no ni yingisele Xighaza a ni ta yingisela Mapele because a ni nga se za ni discovera vo J John nkarhi luwa and then from a yingisela Mapele even then discover vo J John and then ku va na ku cinca yeah then la ku u la ku ya Xigazeni i yini xi nga endla ku u nga languti ka Gaza u swi vona ku ri vanhu va yimbelela Afropop a va talanga na R&B a va talanga because mina ni tiva Hlamisi I think va endla Afropop ne ni tiva CMS ma endla Afropop man CMS ale i group group ma nga yimbelela vo Shix ma nga yimbelela tinghoma ya imburi ya Mutsonga Ximatsatsa ni tiva va yisa lava like ni tiva a few va endla ku Afropop na un'wanyana man I think maybe anga va tshikini music and nga ku huma maside ma kwala ka bari man va ku man the guitarist I forgot her name man bari man Hlama nga tlangi guitar wa tlang Hlamisi yeah wa tlang ambule nani she used to play guitar an man the guitarist I think I know her Hlamalani or something yeah Yes. Hlamalani so kuna Hlamalani kuna Hlamisi yeah Hlamalani so mina like okay u ti hi line leyo u rhandza Keke ne and then na leswi swi yimbelelaka and then u discover ku kuna Mapele and then J John so I'm free sign free nga comment nga comment mama so loko discover vanhu valavo ne I'm sure ku like languta a Xigazeni mchani ka Matsonga kuna gap ya Afropop Yes. or R&B or soul so why unga like discover vanhu lava mara va ku inspire ku nghena music u yimbelela R&B or soul or Afropop
xin'wana xa kona xi nga endla ku ni nga yangi ka swo straight i ku timhaka to as mi vula ku a va talelangi kona ngopfu so meaning ku a va tingiseli ngopfu so minkarhi yin'wanyana ku ri ku loko no yimbelela swi endla swi rhandza hi vanhu va few cause I don't believe ku vanhu va le xigazeni va rhandza ngopfu ti-afro pop ti-R&B cause vanhu vo tala na swi vona loko u ya grooveni i nge groove afro pop a xigazeni groove hi Xitsonga xigaza waya swi lava hina na group ya hip hop swi nga endleka ku ri tindhawu ta hambana le ta hambana magroovelo ma hambana I'll just give you an example ukusweswi uya a news cafe uya news cafe mi nga fake xigaza news cafe ngexikumi xigaza news cafe xikola vele it's only one DJ leyi ni nga yi vona a tlanga ka this thing ya Shimza va ri yini kambe Shimza Xibati kunye ne yes ya kunye a ri ka kunye that guy afika a tlanga Sheila ya Black Myth ya Black Myth tlangi Sheila Misa loyi a tlanga Xitsonga na Zen the vibe was DJ he's a DJ big nyana xichavi nyana timotako ni voni kuna Xitsonga kha cina xibelani nga xi tivi la ndzhaku la yes I saw i swin'wana nga swi a yi ri ya Shimza that event a ku ri kunye a ku chavisa ku dlaya a yi ri strong and man va vibe into that Sheila song that's why ku ti groove ta hambana ne but loko se ni chekile xigaza xi le ku penetrating ka tindhawu leti too much loko uza u tlanga track ya xigaza vanhu va phakama la u nga kona it means xigaza xi le ku endleni ka swilo different ka music and on top of that ne Xitsonga na Zeng yole a tiva ku loko yi za yi buwa ndhawini ku ta pengiwa cause a yi ri popular yi ka TikTok so Sheila ya ku huma ne ya ku huma mara loko se yi ba ne like ku va na problem komisa ku hi le ku ngheneleleni leswani ku ngheni ngopfu na dzunganenge ya JJ Mazulu Masutu va ba track liya va kha va cina hi yona ngoma liya like se le ku fikeni wa swi ku teki edisinya kahle teke kahle but then I'm not saying ku nomini ka afro pop nariko nariko swi ri nga ta ku vichara ka afro pop so okay la u nga sungula kona u vele u sungula u nghena ka xigaza straight or tiko tin'wana tingoma ti nga kona because the reason I'm asking this ni search music wa wena a ni kumangi music un'wana wa different beside xigaza sweswo swi vangiwa hi ku me last year August loko ni release EP a no sungula ku release a ni nga si tshama August 88 so leswiya swin'wana a ko va ku sweswiya swo ni rhambiwa studio vanhu va hala ka hina va swi ta ku wa yimbelela ni rhambiwa studio yimbelela mara u nga ri swa me minkarhi yin'wani Babatsongo wa me as ni vurini kwa va ri producer kwala kaya vanhu va ni vitana a va endla ti-genre to hambanahambana amapiano afro pop xigaza so hi laha ni nga realize ku kahle me ni nga khandziya biti yin'wana na yin'wana wa swi ta ku hi ku ya hi mina u vulavula hi Babatsongo loko u vulavula hi Babatsongo ni expecta munhu un'wanyani nkulu blind loko wo vo Babatsongo wa mina u ta swi twisisa why loko a vulavula hi Babatsongo na mi Babatsongo wa vana I think when the something that's why Babatsongo le I like my kid I buy this na min na picture ngwane ya munhu hinda Koza Koza nga vulavula yona wow and Babatsongo mina ne yo ingadonsa reggae so you can tell ku munhu kulukumba mina na wena va Babatsongo ufana Babatsongo dame di randa blind reggae mina mayena disc mona ka tlanga di driver record la so loko ndza simfona ushisa ehla xi ku xibekela la wa xi lexa anga xiti na le dami Babatsongo a dirina sweswo di tle di xava na tiva ro leswa ti video cassette go di wili a ya tshamelela la hi langusa vo Bob Marley vo mani genge liya kwa liya ye Babatsongo ya lo hayi Babatsongo 23 years so ku 23 mara okay so okay we all these genres ne mara u drop xigaza online tender care DJ before ya matlheni la ku tova ngoma leyi ya ba or wasitako a hi swi endli njhani before hi nghena ka tender care because I think tender care
hi yo leyi nge le ka high rotation sweswi mara men randa rin'wana handle ka tendeke ku na rin'wanyana ka ka reflection a ni swi tivi ku hi ve hi nghena ka AP ya yena yi nga yi khumba reflections ya hi khumba why reflections before hi nghena ka tingoma Kahle, the reason why I chose reflections, kahle a ku ri about mina na vanhu. Yeah, a ku ri about mina na vanhu. I think the track letiyani it explains the introspective vibes of the songs. Okay. Matvona ku ani ngo e3 twa ku bava. yo ni randa Vuya na track number wambili. 2 ne na ya kuna vuya nitwa ku vava na wambilu ne ni rhandza ngopfu liya nitwa ku vava matawa ni rhandzeni mani nga hleketanga swilo leswi nga hembeliwa laha mani hlekete ku loko u twa ku vava ne mani ri sure ku hayi sweswani ma2k ma bela mjolo Yeah, ani sure ku ya nghena like laha u heartbreak, so- vavisiwini like why u ni tshika ani ri sure loko ni ka ni twa ngoma leya ni ve ni sure ku ya kuna xitalo xi tele ink xitalo xi tele ina problem yintshwa ka music we have a new problem yeah so wa hlamusela ku why Yeah, so it reflects myself kahle. Yeah, na leswi ni nga ta kumbe xani mehe ni fambe like through swona kumbe vanhu van'wani. ne okay. Talking about reflections that EP ne you know me ne mina music before was still ka music ne ku fanele ku va na xi xa one lexi xi ku koka ku tindleve before the actual song ntlangi that track number 1 vuya yes ni yingiserini loko nghena track number 2 the only thing the first thing lexi nga rhanga xi ni koka tindleve i production the beat itself tamtse xihundla wanit tamtse xihundla xo va ku ri sele ndlela le yes that beat yona hi yoxe loko ni sungula ku yitwa ni veni ku no DJ Mahemba i part leyo i riff ya va yi Allah vula so ye Koza man DJ Koza na waka timba sister Koza the pro di manya loko ni yingisela that beat ne i vele ni koka tindleve vele ni sitwa okay this song is good there's a tagline yeah this guy Reef loko ni langusini that guy I think wonuku as magaza we are underrating him it's too much Yeah. one to this we are underrating him you know why I'm saying this loko hi tlhelela ka ti award ta last year ku ve na category ya best producer and all that lengona hi Rosa ne yes yeah you know Rosa I'm not saying Ruza ngai deserve but I feel like Reef I should deserve ku va ka the nominations you know why hi ku ya mina loko va ku you are best producer hi checka ku production ya we ka side ra we or let me say ka music wa we yinjani hi checka na ku u produce vanhu vangani and it's something got in and the sim ta ko ti endla yini loko hi langusin Reef last year he produced a lot of artists one to this and I'm not just saying u producile tingoma leti tingolo fika ti tshama switangeni or the last studio no tingoma leti most of hina magaza hi ti tivako just one loko no ni tlanga ngoma nga studio man loko nitwa i Reef va ana hi was to nitwa i Reef va yi so yeah i xin'wana xi nga nkoka tindleve loko ni yingisela EP ya wena mi hlangane njhani na Reef because loko Koza kambe Reef huma kwini Huma ka Mavambe. ambe mara riff nga huma ka Mavambe mara originally huma ka Matiana okay ka Matiani Oh yeah. Mavambe Matiani yes so langsa distance I know ku sweswiwani swi easy ku hlanga ku endla music and all that Reef huma ka Matiani wo huma ka Magoro mi hlangane njhani na Reef Nana Reef, I think nihlangene na yena through Troya. I don't know if Troya yeah, lo Troya. angana ngoma na Yeah. Metro Beats Yes, Metro, yes, yeah. yes, yeah. okay.
so Troy ala ku ni feature ka as anburini ku vanhu va hala ka yena va swi tiva ku na yimbelela yeah so Troy ala ku ni feature ka track rin'wani so ra yena then a nyika beat ni freestyle ni n'wi sendela video so like ava like u ta twisa management ya yena so ivi a va twisa vele then a vuya ka metro ya aku ku na un'wana wa producer ta ku text so ivi a nyika Reef number ta me ivi Reef an texta so hi hlangane hi ndlela yaleyo vele so na Reef. loko mi endla music sweswi like because langsa distance I don't know who Reef u based queen yeah but mi hlangana studio or wena u recorder ka Senda side vocal. wena u sendela Reef or Reef like just wanna understand that part nkarhi wo tala me loko ni recorda ni suka ka magoro na ka malamulele ka magoro ya ka malamulele ku fana na tenda K yi ndleriwe haleni so mi kuma ku hi le Soweto hinkwenu ha swi kota ku hi linka up ivi hi ya studio America hinkwenu like Reef touch yeah a hi ri koho hinkwenu hey talking about mariman Akan Akan touch. touch. ye lo yimbelela ku fana na Khatisa Chabalala before ya ma no I'm not saying it's wrong yeah like sifana yini sifana wena like me different man. Exactly. yeah I know na akane lo mga Khatisa Chabalala no Bomba, kumbe okay. ba tingoma mara tin'wana ta Mkwembu nyanta yeah na ti tiva ya uya yingisela voice ya Khatisa Chabalala ngisela na it's not like akane like uimbelela so swa xikhale yeah but the voice is kahle good kahle. ne very good ne mara hi loko xo bongo mayin'we ya site ra mani Khatisa the late Yi nga va good. mi nga va na problem telling you nga na problem and then to ku Reef cha iPhone first iPhone tshami ni swivula hi swona yeah wa producer iPhone tshami ni swivula yeah Manshi. hinkwaswo kahle kahle kuna app yin'wana va yi tirhisaka va yisa lava info i Reef he va yini Reef he va yini i Reef Musa tra xo phela part liya ya i Reef va yini ina tikelo yi na tike yeah u nge vuli ku i Reef he va yini fike va na power phela adema xo xi nga producer ka songo exactly na lembe lembe na lembe xi producer na ti tele ngopfu na wa ya Myth ya Myth na Mumba ya Black Myth the man sha hlupha Reef so yeah man is a very good producer so reflections ku cha show Reef ne yeah ku chaye Reef so like utwisa ngopfu Reef like makomano ko awusama uzama un'wana munhu u lo ti no nkarhi luwa ni nga tshama ni zama un'wana cause a ku ri first release ya mina so ya a ni nga la ku mixa ti producer hi nkarhi walowo not ku van'wanyana ni tshama ni yimbelela like ti-beat ta vona ya ti koho tin'wana to ti nga releasiwa matani vutisa swona ku na Papatsongo mara ka va oh hi Papa Papatsonga va focusanga ka swona se va hume khale ka swona Papatsongo ya ha ri n'wana mara give up ya yo tsika nga dumangi yo focus ka ta mi swin'wana tsika swilo mi nga se duma yi focus ka swin'wana Papatsongo hi mranda ngolo kumbe yo se Papatsongo tsikengeza ituma Papatsongo ikombe mbuya game yi focus ka swin'wana mara na 22 years 22 mi ta 23 se swi vuya ka 22 mara okay yi focus ka swin'wana kumba yi nga chahi swo Papatsongo a yi chaya swona ka ile mayini manje ita jede mi ta hlamusisa kahle ku Papatsongo yi chayisa ku cause yi nge give up na I don't give up yo So, focus and ka swin'wana. Papatsongo yo a yi fane yi recorda yi kahle kahle like ata wisa ti in and out to ya ka malamulele na le ku na ti rhandza ne wa swi rhandza ku ya ka malamulele hala ka yena no u ta hi byela vuya kan'we vuya kan'we sweswiwani ne hi la ku screen ya swiganamisa hi lava la timhaka ta ka malamulele exactly hi hambana na script u rhandza ka malamulele a ni rhandzi ka malamulele no vula ku ya recorda kona swa ku tsakisa u rhekoda ka mani ka malamulele ni recorda ka Reef a ni tshama ni ya recorda mi rhekodela ka Mabambe and hleka a wu hleka i Reef he va yini na vutsa question yin'wanyana ga music industry ne yeah ta vuya too much ta vuya Too much. more especially when it comes to producers
And le champ she buy na iPhone. Like I just buy ku ba shiri ka ndawu ngwana ku ngasho ti-producer. awusihlangana na to ti-producer letiya ta ku ti ti lavela sweswiya swo huma ndleleni a ndzi hlangana na tona. o sure smile lexani DJ why I'm long first ka hlangana na bona. It's a question. You know why So why measure agent buys this? Exactly. Agent buys this. You know why in this? Yeah. The producer ta phungela. Kambe tell me bana manager so. Tell me bana mona DJ. Tell me interview amon. Oh, Miss Lay. Yes, the Miss Lay went through that. Na Barman, Barman this girl Miss School. Miss School. Yes. Yeah. The producer that like they end up not focusing kaku produce the music, wala produce abana. Or kulava ku hakeriwa. Wala produce abana. Or kulava ku hakeriwa. One twisisa. And ukuma ku wena awuyangizona sweswo we ilava ku kuyimbelesa talent ya wena. And swi endla ku vanhu vo tala or artist to tala or vanhu vo tala lava kota ku yimbelela va hetelela va give up because of what? Because of that. And ba hleketa ku hinkwavo va fana swin'we. Exactly. Ku Reef is different. Yaba yini. Na mata ku min la tiva yini. Maybe anise ku checka hi ndlela ya hi end ka socials, right? For sure na to. Yeah. So branding ya wena these days ne without this first fana music so fana business kumbe ni nga xata timanga ne ni ku phaketela mina kana timanga ta 100 ni ku R20 mara ma ku ri na bad marketing ti nga xaviwa evi DJ yiko na phaketela na timanga ta 5 ne yi xasa R25 so ku dura ka ta mina Xitsonga mara ma ku yina a good marketing strategy ti xavisa swinene ta mina ti nga xavisi tetele hi ku bola. Exactly. So sweswiwani a music in branding yi na nkoka swinene loko ku ta enti na wo checka David Junior ka socials. Yeah, okay. Tshama ka nyika that advice and then when we spoke about branding I was very much impressed. Ku ri kuna munhu a nga na ngoma ya one after every 2 days she endla video yona. Like that does ku kahle ku humelela yini and then you'll have to go and listen. So not that when your brand do you push yourself to that height kumbexani it mean because gift ne ile kaya shem voice ile kaya nyikiwini or kuna brand manager kumbexani ku munhu ku manager wakho hi you know what Lelo no abatshama banzela sweswo but then nabo ba pusha na mina pusha but morning ngaze ni timelela na pusha but I don't think it's enough. Yeah, because I don't think it's enough. That song Tender Ken you can do a lot with that song. You know that song ne ya ku vitana ku yinge because it's different when you compare it to the simulator tala leti nga tingisela so far. I think that's one thing lexi nga fika xi endla ku after December because December ku na nyaka ya ti hit ta ku tala. I think that's one thing xi nga fika xi endla ku loko hi ku January this song is going to pick up. You Mary? You me I got late December. Exactly. What kulukumbalea. These are just blind. Deep blind. Para kulukumbala ko make love. So when okay, she want love was a show it magata ko tisimu. Go fana Tender Ke. And it's a feature. No, it's not a feature. Erawe ingoma ya manje rangona meretre Reef ba yini Reef akanthatha so nakta the lyrics watsalela kumshana watsala ya wesh me no tetsalela hinkwazo so bakujela ku ngoma ile wa yivulavula hi no abanjeli ngoma concept kusungula sen kota ku tsala utsala swa wena yeah nsungula ku twa beat vele even la concept in ngoma ti lyrics ena sukuhluphi ne okay swi nhluphi if beat ifambelana mina swi nhluphi what do jump eswini hinkwaso I can't wait for your feature ka album yan'we DJ yeah ne obvious you know why okay
wo fana na mina ne Yeah. ti producer ti tirha ku hambana wo fana na mina ta tlanga beat ku sendela we leswiya swa ku ni ta ku nyika concept or yini Yeah. endli mina leswiya mina ni ku nyika beat when umbelela swa wena and then ubuyisa and then me approve vuyisa if some bad if swa chaya loko swo chaya loko swi chayela hansi swa chaya a mistake so ni la ku twisisa la ku ri wena because ti producer ta hambana Yeah. kuna producer liya ya ku I'll just give an example I mhaka ku wa ka hina ne I'll just give an example wona munhu wo fana na Prince Rangani Prince Rangani will tell you ku hi liya mic angize a tlanga chumu like nothing Says ka ha ri clean u ta fika ku hi liya mic yimbelela ngoma leyi u nga ta na yona wa ntwisisa u ta fika u yimbelela ngoma u ta yimbelela ngoma after 2 minutes yaliya yo yimbelela you will start producing from leswi from success on Yes. ay munhu la okay na ku bosa mhaka ta ku ku na ku ni yimbelela ngoma ne even then rangana kha yingisela yes a swi ta ku ya kwihi mara u na miehleketo yin'wana ya ku no man loko ho yi ta so u ta ku byela Oh, no, that's why I- remember he's a producer a no ku muchani ni landzelela timhaka ta ku ho yimbelele njhani and then no u ta ku chela marito direct. majo U ta ku director because leswi u swi yimbelelaka a ni ri fana swi tlanga because loko u yingisela music wa Prince Rangani kuna a sound ka beat kuna a sound leyi yi landzelelaka leswi leswi swi yimbelelaka most of the time so i munhu wo fana na yaloyo ku u ta ku byela ku yimbelela and then a tlanga leswi a twa ku nga ku Yeah. yi fita leswi u nga yimbelela swona ivi ku va na luya wo u n'wi kuma a tlangi beat sweswo swi vulaka ku fana na of course khandziya yo fika u yimbelela leswi u Yeah. yimbelelaka swona ivi ku va na luya wo ku mi sungula swin'we ye wo sungula Yes, beat Wo yimbelela. sungula beat Yimbelela, so ni la ku twisisa we ku tirha wela Ku swi kwihi yini? mina I think xo sungula ni ta ku swi ya hi preference ya munhu mehe ni kota leswiya swa ku leswiya swimbirhi swo hetelela leswiya swa ku munhu a tlanga beat ni ri kona kumbe a tlanga beat a ku yile beat Okay. cause munhu lowa wo rhandza ku tlanga hi ti-flow ta different so loko se ni yimbela ku nga ri na beat a ni nge swi koti ku cincacinca ti-flow ku ri hava ni kha ni nga ri ku tweni ka beat so that's why ni rhandza ku rhanga ni twa beat ni kota ku vona ku flow ya so yi nga tshama ni cincela ka leyi na swiyiniyini yeah. so ngoma u tsala studio or u ta na yona ni tsala studio like same time ni twa beat kumbe yi chayiwa beat ni va ni kha ni tsala oh okay. so mina ni la ku tiva ku okay loko ni twi tinsimu ta wena ne it's a fresh sound man DJ ma 2K ya ne mata na sound yin'wana yo chavisa a wu yi twangi papa Penny yi ku maba i ku i ri swa baba ene swi rhandza hinkwaswo Eh. swaba it's a fresh sound i sound yin'wana ya fresh ngopfu yo I'm thinking loko u tshamini me rhandza a ni swi tivi man sorry tani khomena na voice ya wena a ni twisisi ku swi endlisa ku yini swilo leswiya that's loko hi ri vulavuleni swona a ni swi believe ku munhu lawani ya yimbelela ku ndlela liya hi DJ voice lewani a ni twisisi ku yini lowa yini mara u different munhu lawani DJ na and wa vona ni tshama ni kha ni swi vula mina ne wo loko introduce xixa unique loko uza introduce xixa unique vanhu vo tala va ta ku yingisela you introduce a unique sound you introduce a unique voice people will listen to you the reason I'm saying this DJ mi was still u ta kuma ku let's say it's an event u kuma ku ri ti DJ leti nga bukiwa laha hinkwato 80% ya ti DJ loko ti fika laha ti la ku tlanga mapiano just because mapiano hi mo ma nge le ku trending and ku ra tinsimu timbirhi u ta twa 8 times DJ yin'wana na yin'wana swo ba hi ti tlanga ka yi tlanga u bukiwa ka Gaza ne u bukiwa ka Gaza u ta kuma ti DJ 80% ya ti DJ ti le ku tlangeni ka xigaza and u ta kuma ku ti DJ ta yi 5 ti fika ti tlanga awubeke 35 35 ku ri hi ri twa ko hi ku mata ku pfuna byala bya byi pfuna vanhu va va dakwini a va va cina swin'wana swin'wani fika ti tlanga tender care just because those songs it crowd pool one pieces ivi ku fika DJ ya different yi fika yi ku tlangela afro house
There's someone loyi a nga tshama la for a very long time u borekile ngopfu. I'm telling you hi leswi humelelaka loko vanhu va ri ka ti-event u borekile because these DJs have been playing amapiano from 6 o'clock up until 12 o'clock. Ivi ku nghena DJ yo karhi fika yi tlanga a different sound. U ta swi vona ku vanhu vo tala va sungula ku yimetela. So leswi we u swi vulaka i swilo leswi nga ta n'wi endla ku a stand out ka already because she came with a different sound, she came with a different voice. Na vanhu lava yimbelelaka na vona they have different voices. One twisisa. Look, so it's a good shot. And a DJ ne kuna no yana un'wana yena nga kona ne a va yimbeleli ku fana that much mara swi ya kona nyana va ntiva Black Chinese. Yeah, and vanhu vo tala va like oh ai ku sweswiwani va ku oh ai ku ice pop ku yimbelele wehe. Ice pop leyi angana bliss. Yes. So vanhu vo tala va byela ku oh yimbela ku fana na Black Chinese yini yeah, but then aswi fani mo ba different aswi fani and mina no one nga posta nge DJ ne an la ku posta January ku lembe leri ni nyika vanhu lawani lembe leri loko vo sina ku ri teka swa vona va ri two ne a va nga ri two ni nyike mani nyiki wena nyika Black Chinese nyiki mani ku na vafana mani a va ri ko vana ngeni va nyika lembe leri wani loko vo ka va nga ri teki oh na mus xi blind ne mara loko lembe leri xi nga ri teki ku ta va na problem like a n'wi nyika right loko ka nga ri teki ku ta na problem a nga ri teki lembe leri na we loko lembe ri tshika ne yeah ka site ra hala ka vavasati ne I think she's there. Ne? Yeah, she's there. And the Marate hilere a win van loko ba Khanyie vanhu fa sta kuna Khanyie from tender care u fana a swi tiva ku ri una pressure man tshaba fana ku ai gonya yes ku chavisa expect sona yina ai so matabana na ice pop na Black Chinese ice pop sorry I know I know session ngong tebela ka te socials amthambula bona ai sama bula so commentelana unokombelela feature Black Chinese loko u ta ilangusa episode leyi yes ikombela ku mi endla ngoma mina lava endla ku please na ku ta swin'wana please lava lo na Black Chinese va endla na ku ta swin'wana ku ta va na problem swi endla ku ri khombo leyi a hi nga swi tivi ku a yi need exactly na ku ri khombo leyi hi nga swi tivi ku a yi need yeah ne going forward man what are you na ku cheka timhaka ta ku u vulavula hi xikolo right yeah u nghena xikolo hala u heta u tlula ya lawana ivo u tikuma va ri na le Midlands u swi kotise ku yini swo tani and then ku na music and ku na papatsongo and ku na vayeni maka ta papatsongo ne papatsongo ni yo nghenisa music because ai tshama ka yi rasa swingondlongondlo swa ai tshama hi ri ku raseriweni shem so like ku swi ndlise ku yini ta ku swa music na ku jump from school to school bahlale swa music vele singile primary se ane primary kuna pressure ngopfu leswa swa ku ta ku disturb music kuna ku leswa swona fine nhlaya na madyambu yini so a swi nga ni affect na le high school as junction affect because ani vangi serious hi swona ri a xikolweni kumbe a high school a ni nga focusanga ngopfu ka swona ni sungule ku va focused ka swona last year loko ni ta ze ni release around June DJ munhu wa no miss EP August 8 if I'm not mistaken yes I would 8 u focus ka music hi June mara hey onin logo talent yiriko yiko and kuna munhu fana na u David wo mina fana mina na mina khale kai fostela akusiyendli phela kwahala ka 2017 ngamba hipo mina ba ngamba rinwe what dynamic give up avel futhi hip hop man give up na vuya wa love it no I love okay ani hembe DJ kuna sima n'wana ngana ro shota n'wasati anzi ignore tsala ma sentence hlenhlela no this se shota n'wasati okay da thella ka ro DJ a yini mahlweni DJ so uri okay ni la ku tiva ku sweswi timhaka ta xikolo ti fika okay 2023
ni matric ani matriculate 2023. Yeah. Then 2024 ni ku gap year, it was planned. 2025 It was planned. How plan when Eh, music? no all ku wisa. an filanga ku la ku wisa stela a swi humelela. Anla ku kavanyeta ne Yeah. ku khohlamusela. Kuna ku u teka gap year maku u apply ne o even then u nga teka leswo swi lavaka. Yes. Yeah. Mshane maku u nga tekiwi. Just kumshane maku a apply. So when I was on apply Mina- u kuma leswi nga swi laviki. No, ni apply ni then loko ni apply va ndzela space. But then a ku ri leswa swa ku loko vo ni teka ntaya but loko vo ka va nga ni teki it's fine. Ni ta tshama because na lembe leri a ni filanga ku a swi tela swi humelela. I'm disappointed mas ta kwai. Lava munhu loyi ni lava ku sungula hi vana like ra munhu loyi a nga tshama apply na. Ivi cause la lava a nga yi kumi ivi n'wana ku fambela dancing a xikolweni xo karhi. Ivi va ku no. So ni ta gap year because na vo tala ngopfu ne lava endlaka ti-course leti va nga tiviwi va nga ti lavi a va ti tivi ma fela ku a ni yi kumangi course ya ku va ya ku endla law. Lava ya. Sa kuma kha endla maybe physiotherapy. Yes. Ma swi vona swa ku sweswo. Ni un'wana wa vanhu valavo mina. Madisanyasa ni la munhu loyi a nga tshama a ku u te gap yena hi mhaka ku a nga i kumangi course la yi lava sa ku na a tshama kaya na apply futhi loko va ni teka next year then nghena ka course liya mara it's not like ni ku foste ku a swi ve swona hi mhaka swona. Yeah. No, you just tell us your side of the story. Then ivi u gap year. So 2025 ni apply ni hinkwaswo va ni teka xikolweni. Loko va ni teka NSFAS yi ku deadline a ni kona kwalani so nkarhi lowu ni nga ready but a ni apply na yo NSFAS. So loko ni ku na nghena na ku applyela res. Ni kuma ku va ri application a exist. Ya NSFAS. Yeah. NSFAS nkarhi lowu ni ready se ni la ku famba. U post no post. Yo a ni postangi. Post no post. Byeli na maxaka. Byeli na- Byele maxaka nkarhi lowu ni ready a yi swi tivi hinkwavo a swi kwalo a nga swi tiveki ku mina Reef. famba. Xiyani. Exi ni xifrita na ngoti ma swi lava ku hlangana xona. A xi blind. Yeah, so loko ni nghena ku ni applyela res yo ni kuma ku SS application I exist. Nkarhi wolowo se ni registered ni ti-modules ti fika kwan'wana ko ma 40 something K. So I think. ti-module ti registereki njhani even then rest yi decline cause if wa fandiwa a ni ngo A ni ngo res a ni applyela through NSFAS portal. So yi ku ni nge applyeli yi nga se approve. Oh, tell me. Oh. Aku ala application ya. Ya res, yes. But ya 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 le xikolweni se a ni hetile. Right. A ko yo ya xota le res. xikolweni a yi vona i NSFAS. NSFAS. No, a yi nga yi voni. Oh. A yi nga yi voni. Meaning ku loko a ni loya a ni ta va a self-funded student. Oh, Yes. okay. Yeah. Not stresses. Oh, so when I ulo acceptiwa and then we are register. Yeah, ni register. Not- Because a ku ri not- on the online registrations a ni ri. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Yeah, se swi ve swi va swi tsandise sweswo but hopefully this year. Ne. Eh, u ta fa code nda chikazi. So, okay. Okay, or until this year. Yeah, this year I'm definitely going to school. Okay. Yeah. So nda ku twisisa ne. Swa varsity a hi swi veki nyana side ni. Yeah. I swilo leswi u lava ku sungula. Let's talk about your grade 12 na music. A ni swi tivi ku ni nga yi vutisa njhani question leyi. Grade 12 or tidyondzo ta wena ta ka grade 12 ti ku shape njhani or i xini lexi u nga xi twisisa ku ri okay loko ni ri xikolweni na loko ni endla music loko u swi hlanganisa phela remember avuton'wini swilo leswi u swi endlaka at the end of the day ku na laha swi fika ku Swi hlangana, yeah. so timhaka ta xikolo na music u swi hlanganisa njhani so Kahle nto ana experience ya sweswo cause remember ku in the matric 2023 music ngisungule ku va serious hi wona last year. 25, yeah. okay So sweswo a ni zangi ku hlangana swona leswi swa ku swi hlangana cause a ni nga si za ni ti byela hi swona. okay another question let's say Swiss one Khanyie for example u blow up just like I'll just give you an example u blow up kufana na cards ne remember loko blow up kufana na cards Ngile one. eh
loko blow up kufana na ma-cards. Yeah. You get gigs weekend in, weekend out. Are you gonna continue na timhaka ta xikolo or xikolo yi manyana? xo sungula I swa permanent na Swa the gig. I know. It's just a question. And the question is, iman ni tisanyana ko maybe nitang tlhontlhanyana mihleketo. Udimi kufana ma-cards. Ma-cards she's global. Yes. Okumako wendla bo doctor, ne? Feje enda malembe mankombo Xitsonga 7. Ne? Okumako management awana kusendela gig guide, ne? At the whole year. Ne? Okumako wena most of that year, ne? Without UK. Maybe 3 months nyana utaba ore Kuala Africa. Without Ghana, Nigeria, Kenya. South Africa utaba uri kona swa kumako kuri ta South Africa uteka mako awuna gigand. Ene ba hakela phela cause na currency yako ayifani hala wa. And then kuna doctor. So yeah, that's the question. How would you handle that? Antu ngaku yabona yiye ka ku tsika like completely utheka xikolo I focus ka Hayi indlela leyo. Yeah, swafana. Manje This is why too. Mina I think swa music aninge swivuli ku ani swi ku ni wrong na aninge swivuli ku I swa permanent. Mara degree ne xilexi I nga ta tshama na xo ta lova na xo I ri na xo. So meaning ku hambi sweswi wa ku hela ntirho I nga swi kota ku ni applyela un'wana. Yes. But music loko eze iwa kuma kuna we iflopini vele iflopini itsandzekile ani swi tivi yeah tiva mina kari hava ku nchakulavula hi vana kari hava ku hata pfuka cause vele I win and nge fosteli vanhu ku va ku praise ku hey welcome back yini swiyani just like that se asifani xikolo degree it's permanent mara kuna ku DJ ne Yeah. Khanyie kuna vanhu lava va nga dyondza ne va nga degree to bra ku ri ta na vona for the rest of their lives. Tilas ka matarasi and matarasi ma ko tshama ka matarasi ma 5 cause akwa jump. N'wati diwana hi makona. N'wati diwana hi makona and kono ri ri dango ka ID mara kono ri hleketa njhani kono ri landa those important spots. What is this? Se kuna vanhu lava votana u kuma ku una degree ne mara ile ku ngitirhele nchumu and kuna music la wa ku endlela manyolo ku ri swa endla u pasa xikolweni u va na degree. It's ka music ne even then hlupheka na degree le mara loko wa teka ti pounds letiya na ti US dollars letiya nge uri na mali yin'wana ya I think auton'wini ti destiny ta hina ta hambana and I did the problem that's why swi kahle ku ringetela hinkwako ku ya la eka skitshamo loko u langusa van'wanyana vanhu lava va nga na timali a va yangi xikolweni misenza ni boxa mavito sweswi lomu khambula vona u la ku vula mani a yana ni mahlelo loko ni tsundzuka munhu ka yin'wana ya comment n'wini ta vula ku fana swin'wana u kuma ku munhu a nga yangi xikolweni but hi mali xi grant u kuma ku wena destiny ya wena yi le ka ma business but u teka route ya ku endla yini ya ku ya xikolweni wa ntwisisa or u kuma ku destiny ya wena yi le ka music mara u teka route ya ku ya xikolweni so a ni swi tivi ku sweswo I swilo leswi munhu a fanelaka a swi jaja njhani loko a kha ti hanyela vutomi unless wena u decide ku ri okay ni endla music na xikolo xexi nga ta ni tirhela or xexi nga ta ni nghenisela mi advice nga na yona ka wena ndlana yi va mbilu yanga u tlho ndlana xikolo exactly because a wu swi tivi ku hi xini xi nga ta tirha so twana man la ku vutisa ku sweswi ni ndla yini se looking phaleni u loko endla ngenzo swani like musical cause la ile vunangeni na i focus ka timhaka ta music sweswiwani ku na EP ya mina joint EP na Reef wa yini obvious ku tangi Reef shit up by before yi back dive o ya mahlweni a tlanga ti-beat to fana na track number 2 ene mi nga tsaka ngopfu so I joint EP mina Can Touch na Reef okay then kuna ni post snippet
tolweni nyana so RSA morame ni feature Jujulam RSA. Oh, I think in the Robonian, man. I think I saw something like that. Yeah. So ro ngata drop as soon before Single, ne? before EP, yeah. Retire ko ka EP. No, retaba ta drop as. Kasi Oh, and ukta ko double single EP cause na ko drop na ra afro pop and nimzeri ngani umangi. was the one with so. Bayisala va xigaza xa ma2K vana xitayela xin'wana. I style. Whatever they are doing. Kumbe Nasta mla complain aí. kumbe mina lo khoma xikale. Ba lo khoma xikale. Bayisala wa ta va endla yini? O dropa single namuntlha le. A dropa EP. A dropa EP or album. A chala ngoma liyaka. I will give you an example J John. J John loko za dropa single. Swafa J John na varmal Viket. Bayisala loko dropa ti single. Abati chill kat album. Bangon ba chair. Black Myth we cheering. Ileswa na tavula so why kasi these days or kuna reason yo karhi ni nga yi tivi ku mina. Why these days loko bayisala va dropa ti single loko se va yi humesa ti EP ava chill kat album. And leswi u lava ku endla so. Ani swi tivi kombe ku mi ni byela kahle ku taxi pfuna hi ndlela yi. Kahle ne. Ni nga decide. Ta pandela ta pansa hlok akuna reason. Okay, mina hi ku ya hi mina ni. I'm just rhandza ku yini. Mina hi ku ya mina. This is what I normally do. And nasta ku mlwela yini pe mina nasta sikoyi mishlela xamba na namuthla. O sta ndlwela yini? Okay, won swivula ni swivula. Mlwela. Viket. Nesta mlwela Gimora ngwe. Viket. Mlwela Gimora. Viket humesi va ri Gimora. Yeah. Gimora. Ya batrekelia. Ivi nga ka album. Va nga yi chill. Mlwela sona ngwe. So ndlwela ku so. Na J John. Humesi shine. Oh shine eh. Humesi shine. Anga yi chill ka album. And what I is on loko album ya Viket yap. Loko na Gimora na kutsungula. Kutsungula ka album. Ile ka album. Loko imagine album ikhoma kutsungula na Gimora. Exactly. Hayi tava na problem. Exactly. Okay, so when there's logo senda ne ngazi twa DJ tinga. Hayi unga teki mhleketo ya mina. Swilo swi tirhela level swi ngitirhela. Yeah, ni. Oh, so kuna single tako. Na double EP. Yes. So that double EP, my question is Afro pop or Rwanda? No, it's a double single. Okay. The double single Lilian nga drop a snippet. Oh, kuna okay. Kuna joint EP. Kuna joint EP liya yashika. Yeah, liya yashika. Minga 3 and then kuna the single da itu. Tingelo kute. Kungana le ringwan ra snippet leshin nga dropa tolweni men feature Jujulam. Then le ringwanyani ni one so far. So wait, ngari ni pia urwesh. Because I feel not pisa so kuna liknele abanga 3 ne. I need Khanyie man. Ayikulawa ngwana ba right. Nang lava ro. Kumbe mabonkarhi lo nga drop hi last year. August. Yeah. Phone. No, please. Fonela nokutsundza ku ndlana swilo leswi. And ku nga va na munhu la kota ku ndang fonela. Reef no vula ku ndang tsundza. Why Reef? Why Ali Reef? producer. Akata ku sen. Mara Reef ulava mali. Ahlangani. Ulava mali Reef. Mina ni vulavula leswi nga vulavula kusona. Ena magasa mi nga tshembi leswi mina nga swi vulangiku ne. So kat collaborations leti unga ta vorna tona I vo vala go tsena I Reef I can touch. Yeah, ka joint EP it's Reef I can touch and akuna tena Jujulami ne. Yeah, na Jujulam. Akuna un'wanyani Lo unavela ku feature. Angaba kona. I have take this one. I have take this one ne. Una manager ne. I have take manager ya wesis. Ifika ku Khanyie. Ni khomi akan George. Iwi walo ese. O sta ku endla yini? Kuna track yin'wana yi nga za yi khale va ri mjolo ne. Kumbe ko kho yi. Yimbelele nya. Anna Scott kimbelela se. Loko swa mjolo swa tika mara jolani va. Ingeti ku jola. I don't Yeah, na iti. I trendy. Ikarela ku. Mara a rivaleni yo I Yarivaliwa. Wow. I interview yena mutla ne. Yeah. Okay, ana akubutisa. After take manager so sifika ku okay, Khanyie ni khomi mali la ku sponsor a project ya wesis. Maybe it's an album, 10 tracks. Any artist le ulava ku yiva yiri ko album ya we. I still give ku manager va ku okay. Choose that artist like a gas. Choose that artist I5.
le u lava ku ku ri ti va ti ri koka album ya wena Oh, va ku byela ku album nga vileli na ti artist teto nga ta ti Yeah, ta ti ti ta va fana. kona. Yes. One. J John. Okay. Shine. Shine. Two. Sign free. Sign three. Bonga tayo. Number three. DJ Mumbai nga unkats cause Yeah, cause Okay. Number three. Black Myth. Okay. Hey, yeah, ita balba. Okay. Number four. If I'm a black, say Black Chinese. Black Chinese. Yeah, Le- plus le- Marla. Black Chinese. Black Chinese. Okay, yes. Ler na lava ler. Le rifaru umelela. Last one. Last one. Shama Komb. Ani still no dlina senini. Ucha boy pam. Wako ishama kwa ucha nga boy pam. You know pula ani dlina hlekete van'wana kuma ku Kana makapa manga. Hayi na itiva ani voni. Anuko wacha ufila njani kwa Ani moya. avenge bi swin'wana swin'wana na. Papa range. Hayi ani ngo miten five. Ucha chiu. Lo ngabala ngabala yena lo. Lo wamsisi. Ikula na yena lo. Oh, Metro Beats, yeah. Awula kuvalala na yena. Awula na yena. Awula kuvalala na yena. Yeah, unuvulavulele Awula kombela naye. features sweswo. Iloyi phela. Lawo kombe features sweswo. Kombelani. Eh, lawo kombela sweswo. Kombelani. La kuvalala na wena. Ku lavula na wena le. Mita mla kun vulavulela na yena. Ku lavula ile Metro Beats like ukombela Kombela ani kombela features. ani swi koti ku kombela njhani. ile Kombela feature. Yes. msha wethu. Hey Metro Beats. Hi, how are you? I'm good. How are you? Yes. Bari ni kombe feature. Ai, teva. Wow, arvar ya. Yes, Metro. Wata kombela yena. Mulawani loko va fanduini. Yeah. Maybe anyukwi 500k. Yeah. Baku endla album ne. And then feature ban langa ban lava ku feature. Iba hla ban ne. Even then inkomba wena bo. Even then asibona kahle akahlanga mara wakula ne. Even then iku ukona kwalawa ne. Kombela feature. Ye uri var ni kombela feature. I saw kombela feature. So like wasbo I was amufonela munhu ile yakola kombela feature. Kombela feature. Yes. Go on, sharp. Kutava ku ri na ngoma ya Khanyie na Metro Beats. Exactly. Ayesti to mara mara ita kon. Yeah. Kombelweni. Stop. Kai kupale. Ngwenya. I think so tala hi swivulavurile ne. And I wa ikolota loko u fana athlawe the only way for you to come back here loko u bet ngoma letiya hi tilava ku letiya. Or hi ku kombelela na le ka manager wena. Manager mungutwile Khanyie ku ri u lava mani na mani ka album ya yena or ka EP ya yena. Endla sendle. Please endla swilo swi endleka. Amunkumela 1 or 2 Or 3. or 3. Or 3 nyana then i December nga ba na van'wana Yeah. ke va hit va tele ngopfu Ntwisisa. because karun'wana ya lwesa nyana album ya ti features Yeah. Kulaveka munhu we va straight. overpower. Eh. Mara va overpower Khanyie. Yo. Never na kona beje Khanyie. Yeah, ne. Na beje Khanyie. Zama 3 step nya. No nguna ndani 3 step. Yeah. Mizama msenda kwala ni freestyle. So Okay. la ile EVUNANGENI ne I le shendla ku it magata ku I dyondza vanhu hi music na I dyondza hi music I hlela music na vanhu va hlela cause loko yena hi vula swin'wana vona va ta hi hlela va ku yena hi vula va tlhela va hi kaneta. va tlhela va hi kaneta a hi problem and malamo need those comments loko hi hoxisa hi byeleni ne so wena u ngheni ka music u producing wa swi ta ku producer swi njhani u tshame giga. Yeah. wa swi ta ku ya gigini swi njhani as nhwanyana loyi a nga ntsongo kha ya ku pfaleni ne so if na nhwanyana a fanela ku ata a ka industry ya music ngopfungopfu xigazini u nga n'wi byela ku yini hi ku ya hi leswi u nga swi experience. Okay, man nga n'wi byela ku like vana we straight. Na swi ta ku hinkwenu hi na ti role model. Wa swi ta ku i la ku fana na mani but loko se swi fika ka ku hela ku ndla music i nga fani na yena. At least nangusela ka yena but then u nga ti endli yena because sweswo a hi vuwena and a hi ku tisa vuwena. So fane tisa vuwena xitayili xa wena xa unique. So just be yourself, man. Yeah. Ni randa the word. Wona loko
leswi rhandza ngopfu ku ri munhu a ta na xixa unique ka music Yeah. ano rhandza ku ti themendela Yeah. ano rhandza ku ti themendela loko u yingisela music wa mina wu different Ne? because always loko ni endla music maybe na ti-producer ti ni endlaku na tona I tell them ku ri Leswi mi swi endlaku laha swi kona swi kona a hi endleni leswi nga ri kona mani u swi tlangini mani a nga swi tlanga so yeah if you come up with that unique style that unique sound I'm telling you u ta sustain ka music so va ku kuma kwini vanhu loko va ku bava let's say va lava ku buka or va lava ta ku followa I feel like now una ti-fan leti ti ku landzela Yeah. Ka TikTok nko at Khanyie_7, Facebook Khanyie Makhubele, Instagram so called Khanyie. Loko mla ku nibuka ka Facebook ni update ti booking details ta me. Okay. Ila ti vona ko kwalaya. Na le ka TikTok no rivala ku ti update but then today namajambu. Mi ta tikuma. loko a ri kwalani na ku hundza hi lawani hi nominate-wile Xitsonga Gang yeah ka ti-awards 7th annual Mzansi Arts and Media Awards as best content creator yes so hi kombela ku voteriwa ni kombela ka valandzeri hi ngo tlanga ni kombela wena Na mi la voterile. wena hi byele sweswiwani Yeah, na mi votela na mi ta vote. oh Na mi nominate wena. ka the same Yeah, but then ka best traditional artist. okay Yeah. komba ku u ta vula tinambara ta wena Yeah. ni rhanga hi ta Xitsonga Gang ta so ku votela Xitsonga Gang ne mi SMS-a mama MAMA 9 capital letters MAMA space 935 2 40439 na phinda SMS mama MAMA space 935 2 4039 producer ni kombela mi tsala swilo swani laha hansi ku loko va watch episode va ta ku swi vona va nga va tsala ku mama and then va ku MAMA what is this ngawari space mama then space and then 935 Yes. eka 40439 he nominated as best content creator Khanyie na nominated at the very same awards Yeah, ka category ya best traditional artist. Loko mla ku votela me just SMS mama 758. at the very same Yeah. okay takomana na leya va ta ipanga producer leya ya Khanyie and unga vota as many as you can number Number I one. aba industry DJ mngona ala utsa question yin'wana mara ai Hamla ku sama mina I'm like what's me? Alutsa Khanyie. Oh, butisa. una munhu yale I love manjani kasi na ifamba njani kasi ngabutsa kuna wayimsaya kude kuna cause lokho ibutsa question le Baby mamo. amacha maphorisa una ye munhu Hey, na ri ntsongo. mari ntsongo mangani 19. 19 tsamsise kumbe ku nyika advice mina ni nteki tani bot wa wena Yeah. Papa ulwa wena. papa cause papa tsaka ku jele so nteki tani papa hulu ne yeah wala ku sungula xikolo wa ku nghena ka music what I can say to you focus ka swilo swa yi2 Yeah. wa vona ka Gaza kuna ti-vultures tin'wana ta ku tala too much ti tele ngopfu and loko va ku vona sweswi u ri wehe Khanyie u kha u endla music lomu tigigini and all that I won't lie to you and they won't go to they will want to have a taste of you Exactly. one twisisa because balata vana that thing ya ku mativa na Khanyie xi tiva Khanyie mativa Khanyie na xiyembele xa blind mina one twisisa And they're not sure. And they're not sure. ti kona la so Yeah. mina I will say focus on what you are doing now timhaka ta vafana titata ya mara Vana va kahle, ti tirhisi ndlela ya kahle xikuwo xin'wana xa hala busha ni swi tivi va ri mali vafana timbyana No, mara a hi vafana sagwadi. hinkwavo ne a hi vafana hinkwavo timbyana eh loyi u nga ta n'wi kuma I pray ku a va nga ri mbyana ya ni khonga ku munhu fana mi kwa misani munhu kulukumba
Isagwadi bafana team. Isagwadi ne? Sagwadi. Sagwadi scars. Bafana Yeah. Bafana Nonsense. Nonsense. Yeah, So ne? ungakumi mfana wa nonsense. Yeah. To avoid nonsense, stick to what you are doing now. Focus ka xikolo, focus ka music wa wena. Hala kutwa music, hala kutwa kube unyimbini Khanyie afana humesa EP, mara unyimbini voice ile ku unyimbini nwana le u tlimbi moya voice humi ka quadratic islands Yeah. or umesa EP jiki se anga gig Award. kuna mwana kumshamba kufuna stage ni bakusharila takamamisa uri stage asungela Kuputa mafi. wakako oh no yembelo ya bakusharila tshela ayisula so mina ne I'll tell you this leswo swi vula ku nkarhi kwa mara nga swi teketla ku mako ichilungu kana ti beating on talo but advice ku vavasati vari books before boys because boys bring babies. Yeah. She teke ndlela na marito mo tala NSA hi fiki makumu na Reef nikombe ukutsundusha na Reef. I Reef Reef yo xitirhi lexiya Reef hlayisa munhu loyi. please kuna leswi hleketini ka imanyana nyana nyana 3 years mutsika endla xikolo mutsika endla music. yeah please we chaya kunene chaya marimba Anyway, tsena we're expecting the best from you guys. Wena na Reef. and mkhoma mtraka mtraka hle ngolo na Reef ba ringitla van'wana mara laya Stika ka Reef. kasi why yini produce Kasi wa mkatsakanya Reef na yena every time ku Reef na man Ani Reef ye producer. Reef ye produce like same time what be The Reef Rock. Kuna leswi mi swi tivaka. No. Batsinya mi ri vambirhi as papa wa vona why mi batsinya mi ri vambirhi. no Ekuna swi ti producer tinjani so Reef angaphungeli awungitsinya Reef producer ta phungela. I Reef eba yini Reef ye ba yini. So yeah. DJ this year ne hi ri rin'wana kwana swo tala ngopfu ngelo kuteni swo tala swinene going big bigger stories mi ta hi tsakela mi ta hi zonda kwa ku fambeni ka nkarhi mhaka ta kha hi vulavula hi nge miyeli loko yi nga chayi ta ka yi chayi loko yi chayi ta ya chaya hi ndlela yaleyo ho hlela a avanyisi and I zoned evunangeni episode 5 hi khome Khanyie la nge ngivutisi mara u te we mani Receiver. u te ye makhuvela mara hi Khanyie teletele ana Aswa twisiseki. Ra Khanyie ri huma kwe. anesti Rame. umngana Ka music. kumchana mangana Khanyie phela kumbe u rhandza Khanyie phela voko we Naro leri sukele na ha ri ntsongo. Ku ka ri nga ri ko ka ID. okay no hey a yi ta va yi ri too quiet idea ko sta le ri Na xivongo xa mi vhele but Yeah, ngo swi nga ta tshama ndhawu yin'we. valele I kha hi famba. Guys, tapuka hi va kombela ku mi nga rivali no subscribe ne. Mi nga rivali no hi votela as bra mina la hi mi byerile ku mi vota kwini. Xin'wana nga ta mi tsundzuxa xona. Swilo leswi hi swi vulavulaka la swi tekeni mi ya swi tirhisa loko mi fanele mi swi tirhisa loko mi ti advice. yeah Mi nga swi teki mi swi chela timbilwini. yeah Because loko mi swi chela timbilwini swi ta endla ku loko se hi hlangana mapatwini manje mi wa nga ri ya kongoma le hopa hi tipama manje kuve a hi vulavuli hi swona. wa nga ri ya kongoma mara hi ta yi ndlela le So hi ta va hi kha hi hosta vanhu va ku tala la ka different people segment from the producer, the artist, the marketing director artist manager. hinkwaswo kahle kahle Yeah. So if you know kuri music wa utiva, you can call us. hayi leswiya swo loko ku u la ku humesa ngoma kumbe xa u hi fonela ku la interview you hayi leswiyani No. hayi leswiyani If you wanna come, hi ta tshama hansi hi vulavula hi music, you are welcome. Kuri tshama hi vulavula hi music. Eka ku yini? la vulavula ngoya le Because the problem. na tole le la tole ta ku yi Ana ta mkhuza ku pfalane ku ta hambala xixin'we nkarhi wo. ana umsha mlada ku I Reef va yini Tazana ku dloro loko okay boy ku dloro Choro, hi kha hi fambisa sweswo. danke Khanyie